e kite nei ia a koutou, te marea whānui ia māua, e noho nei roto i te motoka. E aru ana i te hiore o tō mātou ope, kua tatu mai ki roto i te wai paunamu, tēnei ta mātou whaia a Hāmene, i riro atu ki tua te ārai, ko mātou tēnei tōna whānau o Ngāti Hine, e hiki nei tana waka tīwaiwai kia tau atu ki tōna kāinga o Tuahiwi. Engari mōhio ana ko ia te tahi pautoko manawa, e hāpai nei te oranga tonutanga o te iwi, nā runga i tērā, ka whakaae maua ki te uru tonu mai ki runga i tēnei o ngā hui topa hei aha ai, hei whāngai tonu, hei whakatupu tonu i tēnā ōna mahi nui, ara o tātou mahi nui no reira. Ka mihi ki ta mātou whaia, ka mihi ki ngā tini mate o te wā, e moe maira. Ko rātou tērā te hunga wairua kia rātou, ko tātou tonu tēnei, e mihi ana. Mai i te mate ki te ora, mai te ora ki te ora ngā tonutanga, nā o mihi e kawiti kia māua, te tumanako kia mātou, engari, e aira ki tērā kōrero, hinga atu he tētē kura, ara maira he tētē kura, nā i te ata tonu nei, ka whānau mai te mokopuna tuatahi o taku tuahine, a koha, nā te moko o taku māma, kua tahi anō ka patu mai ki tēnei au, kiko, ki tēnei au hurihuri. No reira he nui ngā kaupapa kei runga i a mātou i tēnei wā, engari taku kōrero ki te iwi, nei rā te ao Māori e ranga hautia, e kimihia ana e te ope kua tatu mai ki runga i tēnei huitopa, e hara mātou i te hunga kōrero rero noiho mo enei āhuaranga, engari mā runga, mā raro, mā roto, mā waho, ko ta mātou ao katoa, e waihanga tiana e ngā tikanga tuku iho a rātou mā, ko te mahi nui, ko te mea nui, ko te aroha o tētahi ki tētahi, ko te kauenga o te whanaungatanga, i waenga nui i a mātou, nei rā mātou kei konei tonu no reira, aroha mai e te whānau, mo te hanga tītaha pi oi nei o ngā ahuaranga o te hopu kina i tēnei, engari, ko te mea nui, ko te wānanga kei te haere no reira, e kawiti kia koe, e te whānui tēnā koutou. Tēnā, kia au tonu te Hōna mihi atu ana ki tahi ona e ka rongo i tērā mate o Hāmene. Me hoki, o hoki ngā mahara ki aia i te wā i whāngai au e pep. Nā ko ia tērā tana hoa haere tahi ngā wā katoa no reira. Tēnei te tangi haku atu ki tō tātou taonga me te tauwhiro hoki a koutou. Kei reira, kei te wai paunamu. Me tō tātou moko puna hau. Ante manche, moko. Hoi anō. Te rākau ki a kaurua. Kia ora. Tēnā koe. A māua neina, he tangata huri ki roto i ngā reo e rua, hei whakamārama ake. Mōko ake māmatu te kōrero i roto i te reo Māori, engari koina pia me aro ki te whainga kia mārama i te katoa. Hoi anō e tātou, tēnā tātou. Kia ora whānau, and thank you for the invite. Mihi nui kia Toi Tangata, tārio me te whānui, for giving us the space and the opportunity to come on here and share some whakaro, and share some practice modalities, I believe is the fancy terminology we use to sustain outcomes, oranga outcomes for our whānau. How do we do that? What do we believe in? Is a kaupapa called whakapapa i te ora, kākahutia ki te reo me ona tikanga. And simply put, what we try to do, if you consider what whakapapa is to make something permanent. It's understanding where it's come from, know what your part in contributing to it is, and how do we actually ensure that it remains long after we hand it over to our tamariki. So if I can ask our tech team to put up our first slide, please, e whānau. Kōrero atu? No, paina. Ka pai. So that is the premise of all of our mahi.
My mum, as Kawiti said, has been in the field of hauora for many suns and many moons, and in education and mental health, era mea katoa. And when I happened to join into the mahi, it just came naturally. It's a natural thing, and I think we became a living example of what whakapapa looks like, as in te tuku iho o te taonga, te pīkautanga. How do you carry it, and what do you do when you pass it on? So this tauira that I just quickly put in this first slide is karea or supplejack. For any of you guys that live in the Ngahere, for a picture from where we're from in Ngātihine, in Matawaia, and the intertwining of the multiple system dynamics that make up what oranga can be, should be, and how we ensure it's forever growing and forever sustained. Huri ki te whārangi, look, I'm trying to do a Tony Stark and flick it this way. Adrian, if you can flick it to the next one, please, e hoa. So the setup here, whānau, tērā me mihi ki te kaupapa, waiwai taumaha kirimāku, me taku mihi anō hoki ki te whare tūtaua o Aotearoa, te hūnuku mai, te waihanga mai o taua whakatauki, hei wero i te hinengaro, hei whakaara i te tinana, kia koi, kia u, kia matara. So I just wanted to acknowledge first the theme, the overarching theme. And I myself was a practitioner of te whare tūtaua o Raroera, ki roto Kirikiriroa, under Anaru Kiau, where I first heard that saying, that whakatauki, and it was a challenge, as it was a challenge to be aware, to be nimble, to be quick, to be sensory, to be all these things, so that you can adapt and you can change and you can move to an environment, so you don't get caught out, to put it simply. So what are some of the things that we think about? How does that translate into some of the stuff that we do? Well, it's the incorporation of what this picture you see here about te ao Māori, what te ao Māori represents, te rangatira, te ao hurihuri, and of course te tūhonohonotanga. The symbol that I've put in the middle of this picture is the takarangi. Now, the takarangi has become the basis of all the frameworks that we use in order to ensure that we connect people to what best practice outcomes look like for them, led by them, and actually informed by te ao Māori. So i roto i tērā, kei roto i tērā, te oranga tonutanga e whakahuahua tēnei. So basically what we try and do is we ensure that we keep the whakaaro as relevant and as succinct to each and every one of us in our interactions. It's not anything new. It can be as deep or as aspirational as we want, but I think the key thing there is when you define what that is, you then contribute to whakapapa. When you contribute to whakapapa, you ensure that it remains long after you've handed it on to your uri whakaheke. So, koina tētahi whakaaro. Adrian, if we can change it to the next slide. E hoa. So, i ahu mai te whakaaro I here. So, in order for us to know where we're going with this, we have to know where we come from. And of course, the originator, te orokohanga mai o enei kaupapa katoa, nā taku māma, I roto I wana mahi. And so I'm going to get my mum to give you guys a bit of an insight into where all of this started from, and then we have a kōrero about where we want to go with it. Nō reira, kia ora mai anō tātou. Yeah. Kia ora tātou, kia ora mihi tonu ana kia tātou, e whai whakaaro nei mō tō tātou āpopotanga, e whai whakaaro nei ki tō tātou taiao, ki tō tātou ao Māori. He mihi nui, hei runga i a mātou ka pāna mai tēnei o a mātou mokopuna, ko te ingoa o tana pāpa, ko tiakina te reo Māori. And so when we talk about where are we coming from and where we've come from and where we're going to, we have to sort of start thinking about what we put in place. So
with the father of this baby, we actually named him Takina Te Reo Māori because that he happened to be born at the time that the kura Te Reo Māori, our kura Māori, was shut down by the government of that time, which actually happened to be the Labour government, just saying. And we named him that so that we never forget the importance of Te Reo Māori in our whānau, in our community, and in our āpopo. So now Takina Te Reo Māori, Takina Te Reo, is now the father. He's a proud father, as we are the proud tupuna of a new mokopuna. And so the whakapapa will continue from his name to her name. Her name is Rangi Mārie, and he Rangi Mārie te tangata. So, it's really, really not hard. It's actually about recognizing what you have in your life now and how you can improve on it or how you can actually move it into other spaces. So, just kia mohe mai koe kawiti ia mātou e haere mai ana I kai kaura, ka titiro atu ki te ākau roa. And the wānanga never happens. It's the most exciting mātauranga Māori, and thinking about how mātauranga Māori frees up, gives you freedom. It doesn't actually, people talk about the trauma of it all. It's if they're getting traumatized by all this te reo Māori and tikanga Māori stuff, it means they're not getting the best information or the best processes. So as we're driving along, we're looking at, and I talked about a conversation that I had with Kawiti te wā e kōrero mai koe, ano kia koe, ko te ākau roa, ko te titiro atu ki te moana, ki tērā ākau roa. Me taku ati kia koe, ko te ākau roa, kei te ngahere ano hoki, ka titiro ki runga I te ngahere, ka kite te āhuatanga o runga I ngā rākau. What the scenic picture is of the whole. You don't see the distance. And so, kōrero mo te ākau roa te moana, kōrero mo te ākau roa te whenua. And so, when we're talking about some of this, when we thought about in our past, in our, hau me waku tuahine, Pep, me Dahlia, me Wiki, me Tihi, thought about what we want for our future, we knew that we needed a few things like te reo Māori. We needed a few other things like mātauranga Māori. But none of that will exist me hore kau koe whakaaro nui ana ki te ao Māori, ki te tai ao Māori ana hoki. So te ākau roa o te moana, and we've got a lot of whakatauki around that. Te ākau roa o te ngahere, we have a lot of whakatauki about that, and seeing the big picture, seeing the spread of all that is available to us within our ao Māori, and then actually picking out, okay, we need to actually have a focus on these 1, 2, 3, 4 things to get to the place that we want to, and we don't have to do everything all at one time, but it certainly helps if you actually first put your foot in the water and start the journey. And starting the journey means being honest with your own self about your own knowing and your own commitment to a consistent journey going forward. He nui rawang te hunga Māori, ka kōrero pahu noiho, and hore kau ke pūtanga hua. So, all of us, we have Pākehā names because our parents were the parents of who were beaten up for te reo Māori, for te mātauranga Māori, that sort of thing. So they all gave us very good, posh Pākehā names. When we started having children, we actually then realized that something's missing in our lives. And by anglicizing our upbringing, trying to at least, or giving us Pākehā names, they were protecting us from sort of Pākehā intrusion into our way of life. We decided that that's actually not what we wanted. So all our children had Māori names, have Māori names, but to have meaningful Māori names, because we're now in a process of change, so that we're not stuck in wai rapa ki te titi, ki te paru. And it started from that. And from
giving everybody Māori names, we start telling our stories of recovery and resistance. And our mokopuna all have Māori names now, all have te reo Māori, they don't have to think about mātauranga Māori because it's just the way of being. And that's kind of the history of, and I'm talking about that history relative to our whānau, but it's actually relevant to our parents and relevant to our mokopuna who are just newborns, but are yet to be born. So he mea, ko tō oranga, ko te oranga o te tangata, ko tana oranga hinengaro, oranga wairua, oranga tinana, oranga whānau, oranga whenua, ko te katoa. And if we don't start picking off little bits that we can do, we will forever be going around and be. I mean, we're very intimidated at the moment by what this government's doing. And unless we actually are prepared to take responsibility for our own resistance to that, if that's what we want to do, then we have to actually start doing some real work around ha tēnei mea, te ao Māori, ha tēnei mea, te mātauranga Māori mo tēnei ao, because we need the tools of today to go on for the future. So Tukaha's going to talk about that part next. Kia ora tātou. Kia ora. Hi, Adrian, can I have another? I feel like I said, I'm going to keep on my Ironman buzz at the moment. Aroa mai whānau e kore te mea o te tutu ki te hāngarau. So te tirohanga o iānei, so what are the key takeaways from that kōrero that's helped and shaped and influenced our practice? So in a hoki au ki tērā kōrero, waiwai taumaha, if you think about taumaha means that you're weighed down, that you're unable to adapt, you're unable to move, you're unable to be agile, to be able to navigate a landscape or an environment. And if you can't do that, nā ka tahi koe ka mau. So one of the key things about our practice that comes from what my mum was just describing was a process we call whaiaro whakaro. And it's from a whakatauki that my mum and my sister wrote, which goes, nohoa tō marae ki te whaiaro whakaro. So ko tō marae, ko koe, ko tō hinengaro, ko tō wairua, te whaiaro whakaro is to reflect. You know, we're so caught up in the doing, we don't take time to reflect and kind of think about, well, what did we learn from that? What can we do differently? What can we do better? And how do we move forward from there? Adaptability comes when you actually have insight. Insight comes when you have the ability to reflect and to also be reflexive. So, you know, once you've thought about something, how do you actually put it into action? What are the steps? Koina ko te mea tuatahi. Te mea tuarua is understanding that the tools that we have from Te Ao Māori are absolutely vast. So I always think about frameworks like te whare tapawhā, takarangi, te wheke, te pai mahutonga, pōwhiri pautama. Every single one of those frameworks are derived from the puna mātauranga of Te Ao Māori. And that puna just happens, you know, when the water flows, it ended up as one of these frameworks, but you can always trace it back to the source. The source gives us the ability to make the choice of how do I put my reflection into action? What do I need in order to tell the story my way? And actually ensure that the authenticness, te tūturutanga o taku tū, e puta mai ana I roto I aku mahi, te whakatinanatanga o tērā. How do I embody the things that I think, the things that I reflect on, the actions I want to take in order to get the best outcome for whānau? The other thing too is just a little point about that. Just a little point, and when Tukaha talks about that, one of the things that and I know it annoys me at times as well, is that when we talk about all this stuff that we're doing with whānau, we're talking as if whānau is an entity out there, and we're the
almost the savior over here, or we're the facilitators of that. We actually need to be, again, but when we're talking about whānau, we're actually including ourselves in that conversation. We're part of that dynamic. It doesn't matter who we're working with. They're not whānau there and us here. We're actually all in this together. Ka pai, no reira, kei roto I tērā whakaaro. So when we think about those two things, whaiaro whakaaro, te tirohanga ki te ao Māori, the other thing I want to stress about that is the reclamation of mātauranga Māori isn't just ancient knowledge. What we tend to do is we go mātauranga Māori no tua whakarere noiho. It's only from way back of the ancients. Maybe here's a little insight for everybody, is that actually mātauranga Māori belongs to us Māori of today, where we utilise the akoranga, the knowledge systems from before, from our tupuna, ngā taonga tukuiho, and to best serve Māori I aia tonu nei, so we can leave tomorrow better than we found it today. Koina ko te mea. Now, if we actually take and we own mātauranga Māori in a modern context and utilising the vast networks, the vast knowledge systems that we have, the change or the impact or the catalyst of change that we can do as contributors to whakapapa ensure that oranga is the outcome. So, and the last thing about that is also be really, really good at what you do. Be really good at what you do. There's a saying that we always use which goes, e kore te kumara e kōrero I tōna aki reka. And our rebuttal to that, or my mum's rebuttal to that is, at least be the kumara worth talking about. So what that means is, if you are going to do kori tinana, strive to be the best at kori tinana. Be deliberate about the way that you do it. Be intentional about the outcomes that you want. Also, collect the evidence that supports that. And the reason why I talk about the evidence that supports that is that the framework that my mum created is actually one that utilises a Māori-centric lens to describe best practice. For example, we talk about manaaki. Now, if I ask, and I have asked many people on many occasions, what is manaaki? They look at me and they go, you know. And I go, yeah, I know. And I know that you know. But what I want you to do is I want you to tell me what that is. Now, in that telling me, we start going ki wiwi, ki wawa, we go to the deepest of the depths, we go to the highest of the highs, and nobody actually tells me what manaaki is. The other part of that is they say to me, oh, manaaki is a feeling. And I go, yeah. And I go, what's the evidence of that? They go, how do you evidence a feeling? I says, māma noiho, I te tuatahi is to understand manaaki is a verb. It is what I am doing. And in what I did and what we did together is the experience that led to the feeling. Now, if we're really good at that and we're really clear on that and we can demonstrate and why doing things this way actually make the biggest difference, the end result by design is te oranga, tonutanga o te whānau. Māma noiho, and whānau, like my mum said, includes kaimahi in that mix. So, koina te hopunga o te iaia nei. Adrian, if I could get one more. Is that? I think that might be a funnier gesture. I better stop doing that e tātou ma, flicking one way or the other. Anyway, so lastly, te anga whakamua, and I want to say te pai tata, because what we always seem to do, yeah, I can see the emoji rising up. I know someone got what I was talking about. So lastly, just what I wanted to talk about was te pai tata. We always go, oh, te pai tawhiti, ko te pai tawhiti. Now, there's another whakatauki that my mum and my sister Koha wrote, which goes, manaaki tia te māhuri he tupuna kei roto. Right? So if you manaaki I te māhuri tupu I te māhuri tangata, kia puawai, ko te tupuna o roto, and we think about every action deliberately like that. So we take the potential of our māhuri to become the ancestors of tomorrow
it actually starts right now. Sometimes we always look for the atomic bomb in the horizon. We forget that every interaction, everything we do with our tamariki, everything we do with our tai tamariki, and everything we do that helps our pakeke actually shapes te pai tata, so that actually the pai tawhiti doesn't seem too far away. And then the potential within that is actually to foster these great tupuna that who knows in another 100 years, 150 years, 500 years from now, they look back and they say, actually, I am who I am. I have everything that I have because that tupuna of mine thought about me long before I existed. Yep. And I am the blueprint. I became the blueprint that started with the whakaaro from them. So we always utilize that to give us the inspiration so that, we talk about, so our waiwai don't get taumaha. It never gets taumaha because every opportunity that we take and the way that we think about it and the execution for excellence in our wā katoa becomes the premise of our mahi, and it's driven by te whakaaro Māori. I want to just give hei whakamutunga ke moku, just a little example in what that building and building does, and how that happens. We were sitting in the hospital room with our whanaunga who's passed now. We're actually on the way to take her back to her marae. And one of the mokopuna looked over to her auntie and said, "Hea koe tangoi tō kōtiro mai te kura kaupapa Māori o tau Mārire." So here's a 7-year-old challenging her auntie about a decision that she made about her daughter being involved in kura kaupapa Māori. Horekau te mokopuna nei, I whakae ki tana whāia, kia tangongi atu tana kōtiro. Anyway, ka timata te aroha, te kōrero o te hunga nei, me te tino hia o te whaia, te whakatau I tana mokopuna. One of the things, and what that demonstrates is that all of this builds up, it starts building up little persons who have confidence in who they are, and we know a few of them, and actually bigger persons like the parents and the aunties and the nannies who can then find a place in that relationship as well, because we've got to stop segregating out all our different manga tamariki te take. That is a catch cry at the moment. Monga tamariki te take, and I'm saying, well, ka pehenga mātua. The mātua have to actually be in those tamariki's lives, or ka pehenga kaumātua, who are the ones who have been deprived of a whole lot of things in the past and yet are expected now to be the fonts of information and knowledge when they haven't actually been given an opportunity to also gain or regain and reinstate confidence in being Māori. So, I just, when we're talking about all the things that happen to us, I roto I tō tātou ao Māori, tō tātou tai ao, ko te mea nui, ko te whakamana, I ia tangata I roto I tōna whanaungatanga ki ōna whānau katoa. Kia ora tātou. Ka tira tātou te whānau. So I think we sharing a lot of information about, practice can't be summed up in 1, 2, 3, 10 sentences. It's driven by a whakaaro that actually, that your contribution, no matter how big or small, actually means something. And when you believe it, then the whānau you work with starts to believe it. Now, if we all believe that what we contribute matters, the trajectory that we go on and where we're going, kei a tātou ke te tikanga. So with that, e tātou mā, I just wanted to finish off with the whakatauki, because when you hear this, and I was looking at our panelists of Pū Kōrero and all the other things that you're going to hear, a lot of information in a short period of time, and then you might sit there and you start thinking, oh man, where do I start? Whose presentation do I follow? What resonates with me? How do I move that? There's a whakatauki that I want to leave you guys with that might help
put that into perspective, which goes, start with doing with what's necessary, then what's possible, and before you know it, you are doing the impossible. Hoi anō e tātou mā, ai me waiho te ake nei kōrero ki konei tēnā pea, he whiu ngā pātai kei muri a koutou, engari e mō anō nei ngā kōrero whakapahā kia tātou i runga i te mea he hui tonu tamaua, e aru tonu nei. Hoi anō i runga i tērā, tēnā koutou mā tā koutou whakarongo mai. Ki ēnei pito kōrero, he maha atu kei muri ēnei, engari hoi anō i runga i tērā whakaaro tēnā koutou. Ai, kia ora tātou. Kia ora. Pū. Ia wāka noho hau ka whakarongo kia koutou, nā ka puta mai etahi tino koha, etahi wero whakahihiko i te hinengaro, no reira tēnei rā te mihi, kia kaurua tahi, e ngā huanga, e ngā tino, ngā kōtuku, rerenga taki whānau, i runga i te kaupapa, no reira tangi tonu ana ki te rawa tātou karangamaha, i runga hoki i te mōhio anei, tētahi o ngā hua o tana oranga, e haere tonu nei. No reira, i runga i tērā ai, he wahi, he wahi ana matātou, whakawhitinga kōrero. Just to let everybody know, if you do have questions, please populate those pātai up into the Q&A box, or else you can also chuck them into the chat as well. But tuatahi ake, anei e tahi pātai, Auntie Mom, your mahi has spanned mental health, research, education, tikanga and te reo Māori. Looking back, what has been the greatest responsibility you've carried on behalf of whānau and hapori, either your whānau or the wider whānau hapori? Ai. Ko te mea nui, kia tūtaki a reo ki te reo. Ko te mea tuarua, ko te mea nui kia tūtaki a reo ki te reo. Te mea tuarua kia ora te kanohi ora ki te tūtaki i te kanohi ora. E kore hoki te reo e tioro i te ao, me mea kore te kanohi ora e tūtaki i te kanohi ora. Te mea muri atu i tērā, kia ora te whenua te taiao, e ora nei te reo me ona tikanga katoa, me ona whānau katoa, me te wa tātou māmanoi ho te kōrero me wa tātou whenua, me wa tātou moana, engari ina ora te tangata, ina ora te whenua, ina ora te reo, ina ora ngā tikanga katoa, ka ora tātou. So the most important thing out of all the stuff that we do, or that I do, is to actually reinstate te reo Māori me ona tikanga as a valid way of being, not as an optional extra or as an interesting or exotic piece of academia, but actually as part of our lives. Because once people start experiencing the kind of the beauty of the greatness of mātauranga Māori, you can't go back. And whether it's a little bit or a lot, it doesn't matter. It actually does matter that you start to experience that through your mahi. Yeah, koe tērā. Kia kai te kōrero Māori. Kia ora. Tukaha e whakaro, hei tapianga mai? Nā, ko mau katoa tērā. Tātou, kawiti. Tātou, te katoni tērā. Tātou, hore kau just ko maua mātou, ko tātou. Tātou te whānau, tātou te whānui, and tātou wa tātou hapori. Aha koa he wa tātou hapori? Kia noho, aha koa hapori Pākehā, kia mohe koe, kia noho, noho mai a tātou, kia noho pai noi ho tātou, he Māori tātou i roto i tēnei ao. Kia ora. Koha. Ei, te teksa tua kia koha me te mihi atu mo tēnei moho. Hau. Yeah. Tuk se hae tahi o ngā, me he mea tātou koro ana mo tēnei mea te haura. He hae tahi o ngā, especially o mahi i roto i te
transformational helping organizations understand te ao Māori, what are those kind of keys ka tiki nā tu e koe hei whakatinana i etahi o nei akoranga? Yeah. Te mea tutai, so what I do is I go back to Te Ao Māori 101, I think is the simplest way to do it. When I gave the example about manaaki, the kerfuffle that happens after the question is because we overcomplicate what we know intrinsically. So I go back to, actually, if you understand it between us, he ake tērā mea I wainganui I taiwa, e taia ka tupu mai reira. So reclaiming the everyday interaction, not just trying to, if you ask a question, you can't have conversations with people who just want to whakatapu everything, you know, ka kaha rawa te tapu, kore tātou e pātu, kore tātou e whakamahi. So simplification is key, as in we know it, we understand it. What we don't, then the trifecta of my approach is to then go, well, do you actually know that what you do is best practice? If you do it well, how do you do it better? So that we're constantly challenging people to think and to grow in that space. Ai, koina tāku. Yeah. And the best practice of manaaki, kawiti, ko te mana, okay, ko tō āhua manaaki, tō āhua tiaki I te mana o te tahi atu. In Aotearoa, it's not just a cup of tea, it's actually how you interrelate, how you actually not connect, but how you have relationship with people that enhances their mana, not yours. So, you know, māma toiho. Kia ora. Nā, ka koro kaurua, ka koro koe anti mō te kāwanatanga nei. Ka mutu tō tātou, te tāhuhu o tēnei kaupapa wai taumaha. E rongo ana tātou I tētahi taumaha I tēnei wā. I roto I o wheako, o hikoitanga, your long career, what have been some of the, when the work has felt heavy, what have been some of those things that you reach out to that sustains you? So the other conversation, we've got a car. Well, I mean, it's not just moko tuha, but ke kone lati mahano hoki. And he wānanga kei te haere, Yamato hikoi haere nei te takahoki a hamene. And we actually talked about te u ki te kaupapa ora, wera momo kōrero katoa. And what was your question again? Wai, nui ngā I te taumahatanga heanga mea, what do you reach out to that sustains you? Yeah. So what we were discussing was, what did I do to them? So kia u tonu rātou ki te kaupapa. And they reminded me that I didn't talk about great ancestors. I talked about Nelson Mandela. That if Nelson Mandela can stay in jail for 27 years and still keep the dream and come out and conquer the world, why can't we? Ko wai tātou te Māori, te whakaiti ia tātou. We can hold the dream. Kia mau ki te kaupapa. Like Nelson Mandela. Oh, boy. Tukaha e koro anō wai. Because, and why I ask it is because... Koina ko te tauira, you see, so I ngā wā ka koro taku māma mo aua mea, kei reira ko te akoranga mautonu, so... Tētai atu aua, tikanga o te pātairaka he nui tātou e mahi nui ana mo a tātou whānau hapuri. Ka hore haka ki pēr, haka ki ana I o tātou ake kapu. And I think that's a big wero for us, is how do we maintain that, kimi te kauhanga nui, especially as our whānau and organisations pour a lot out. And then we have things come along, pāngia. Kawiti, te whakautu ki tira. That's why I'm saying we've got to keep remembering that we're part of the whānau grouping. When we get to start believing, ko tātou te whakaoranga, ko tātou, you know, that we're facilitating it, that's when we run the risk of burning out, because we're taking on a responsibility for all the things that other people actually need to take their responsibility for themselves and be part of our wellness as well as ours be part of theirs. Kia ora. Tētai atu o ngā kai kōrero te rangi nei,
beautiful kōrero, and they were talking about this concept of, you know, separation nowadays when we're stuck in te ware, ko tātou, ko au, ko koe, ko koe, ko au, ko tātou, ko te tai au, ko au. What have been some of your, or when you think about that in your own lives, how do you continue to embody that and me te whakapūmau i tērā whakapono, i tērā mōhio? Because I think it really struck a nerve this morning with us, we're under this illusion i te ao huri nei that we're separate, and that's he ko te colonization tira ne, those belief systems, this paradigm lifted above our consciousness almost. So yeah, he whakaaro a kaurua mo tērā. Well, you know, when you start to, I mean, you know, ka kite koe ka slogans, mana Māori motuhake, that cannot, you know, there's actualization of, and realize that we can use all those terms. But the thing about saying mana Māori motuhake is when you realize the power that you have within that came from your tupuna. Nobody can actually take that away from you. Kei koe mai o tupuna. What the actualization part is, when you realize that, oh my goodness, I come from greatness, I sit in greatness now, and I'm going towards ensuring that my children and my mokopuna have access to that for 5 generations hence, as in Kawiti, our tupuna said. You know, he predicted for the next 5 generations. And we got to start saying we can do that. We've actually sat too long. And yes, it's in colonization, but it's actually in from being educated to believing that we don't have the power. And that, you know, Waki wrote up our waiata, and his waiata, I have the power in my hands. And he tino rangatira tanga, that sort of waiata. But it actually says that the call for action is what you do with the mana mai rāno, what you do with the things that, because our tupuna sent us some sort of signposts and some clues around what we have to do. But to do something with that information, you've got to take your power back. And I don't mean that in a sort of, you know, me whawhai tonu tātou ake. Yes, we can, but we can do it in a way that's productive. And it's about ourselves. Ka ora tonu tātou ake. Kia ora tonu tātou ake. Koia. Hei whakakapinga ake mā tātou. If I'll ask, there's a question, but also just mo te taha ki te reo, hei taonga mo te iwi e noho nei, he tahi rua kupu wā kaurua, kupu hau pēr mo te hunga e noho nei e hāngai ana ki tō tātou kaupapa, I mua, or as you answer this, the next tātai that I have? Couple we were just talking about last night, well, maybe this might be the one, because it's Matawaia tūturu kupu is pororo. Ne? Pororo, and it means magic, because a lot of people go, oh, you know, tangata whai rawa mahi miharo ahatu. We actually had a word for it in Matawaia way back in the days, and ko pororo ke te ingoa, so mahi ao mahi kia pororo. Create the magic. Make magic. Kia ora, tēnā koe. Okay, closing pātai. If your mokopuna were sitting in this room, in this marae Aotea, in this motoka, 20 years from now, and e mihi ana ki tō tātou mokopuna hou, what would you hope they say about the work your generation chooses to go, tēnei whakatupuranga iaea nei, choose to carry in the pathways left for them to walk? I think that I'm hoping that their question would be, how can a koutou? That's it. Mean. And I think that's indicative of our waiaro now, is questioning. Hey, maui pōtiki, he hana koutou, he ha te take pēnei ana, he ha te take I pērā. Tō tātou, tātou wānanga mo tēnei mea te tūpapaku, and how we treat our tūpapaku now with tikanga o kreitiana, e noho tonu nei ki o tātou ringaringa. Beautiful. Tino whakai,
hau te kahana ki tērā whakautu me tērā pātai. Kia pātai tonutia taua pātai a haere ake nei. Tēnā koe, kawiti. Tēnā koe. Ka mihi tanga. Ai, e mihi tonu ana kia kaurua. Ka tuku nā kaurua ki tō tātou kaupapa me te tangi o te ngākau. Kia mene. Tēnā koe, kawiti. Ka mihi nui kia koe ki te whānau ana hoki. Tēnā koutou. Kia ora. Kia ora mai.